Grčevi u nogama, slabost mišića, osjećaj težine i nesiguran hod, sve su to problemi koje starije osobe prečesto ignorišu misleći da su normalni s godinama. Ali istina je, često nije problem u godinama, već u nedostatku ključnih vitamina. U ovom videu otkrićemo 7 najvažnijih vitamina koji hrane vaše mišiće, poboljšavaju cirkulaciju i čine vaše noge snažnijim, stabilnijim i spremnijim za svaki korak. Ako imate preko 60, ovo morate znati. Vitamin D je jedan od najvažnijih vitamina za starije osobe, posebno kada je u pitanju snaga nogu i prevencija grčeva. On pomaže telu da apsorbuje kalcijum, koji je ključan za jake kosti i zdrave mišiće. Kada ga nema dovoljno, javljaju se slabost u nogama, bolovi u zglobovima, pa čak i otežano hodanje. Nedostatak vitamina D povezan je i sa većim rizikom od padova kod starijih, jer utiče na ravnotežu i koordinaciju. Iako se najviše stvara izlaganjem suncu, određene namirnice mogu pomoći. U voću i povrću vitamina D ima vrlo malo, ali pečurke, posebno šampinjoni uzgajani na suncu, mogu sadržati određenu količinu ovog vitamina. Također, korisno je jesti i obogaćene namirnice kao što su biljna mleka, žitarice i sok od pomorandže sa dodatim vitaminom D. Za veći unos često su potrebni i suplementi uz savjet lekara. Vitamin B12 je ključan za zdravlje nerava i proizvodnju crvenih krvnih zrnaca. Kod starijih osoba često dolazi do njegovog nedostatka, jer se s godinama smanjuje sposobnost želuca da ga apsorbuje. Posljedice mogu biti ozbiljne. Osjećaj trnjenja u stopalima, slabost u nogama, nestabilnost pri hodu, pa čak i problemi sa pamćenjem. Nedostatak ovog vitamina također može doprinijeti pojavi grčeva u nogama, umoru i opštoj iscrpljenosti. Nažalost, vitamina B12 gotovo da nema u voću i povrću, jer se prirodno nalazi uglavnom u namirnicama životinjskog porekla, riba, jaja, mleko, meso i džigerica. Ipak, vegani i starije osobe koje slabije apsorbuju ovaj vitamin mogu ga unositi putem obogaćenih biljnih proizvoda, kao što su biljna mleka i žitarice sa dodatim B12 ili kroz suplementaciju. Redovna provera nivoa B12 je važna za svakoga posle 60. godine. Vitamin E je snažan antioksidans koji igra ključnu ulogu u zaštiti ćelija od oštećenja i poboljšava cirkulaciju, što je od izuzetnog značaja za zdravlje nogu kod starijih osoba. Dobra cirkulacija znači da mišići i zglobovi dobijaju dovoljno kiseonika i hranljivih materija, čime se smanjuje rizik od grčeva, otoka i osjećaja težine u nogama. Osobe sa slabom cirkulacijom često osjećaju trnjenje i hladnoću u stopalima, a vitamin E može pomoći u ublažavanju tih simptoma. Za razliku od nekih drugih vitamina, vitamin E se može naći u raznim vrstama voća i povrća. Najviše ga ima u avokadu, spanaću, brokoliju, kao i u slatkom krompiru. Također, semenke suncokreta, orašasti plodovi i biljna ulja, posebno maslinovo i suncokretovo, bogati su ovim važnim vitaminom. Redovan unos doprinosi elastičnosti krvnih sudova i lakšem kretanju. Vitamin C je esencijalan za regeneraciju tkiva, jačanje krvnih sudova i održavanje zdravih mišića i zglobova. Kod starijih osoba ovaj vitamin je posebno važan jer podstiče stvaranje kolagena, proteina koji čini vezivna tkiva uključujući ligamente i tetive. Nedostatak vitamina C može dovesti do slabijih kapilara, sporijeg zarastanja rana, bolova u mišićima i povećanog rizika od upala. Srećom, vitamin C je bogato zastupljen u voću i povrću. Najviše ga ima u citrusnom voću, kao što su naranđe, limun i grapefruit, ali i u kiviju, jagodama, paprikama, brokoliju, kupusu i peršunu. Redovan unos ovih namirnica jača imunološki sistem, poboljšava cirkulaciju i pomaže u oporavku mišića nakon fizičke aktivnosti. Za starije osobe to znači lakše hodanje, manje bolova i više snage u nogama. Vitamin B1, poznati kao tiamin, igra ključnu ulogu u pravilnom radu nervnog sistema i mišića. Kod starijih osoba nedostatak tiamina može dovesti do osjećaja ukočenosti u nogama, slabosti, pa čak i bolova pri hodu.
Ovaj vitamin pomaže u pretvaranju hrane u energiju i podržava normalan prenos impulsa kroz nerve, što je važno za koordinaciju i snagu mišića. Tijamin se najčešće povezuje s integralnim žitaricama i mesom, ali prisutan je i u određenim vrstama voća i povrća. Najviše ga ima u grašku, kukuruzu, spanaću, karfiolu, kao i u narandžama i lubenici. Iako su biljni izvori manje bogati B1 vitaminom nego životinski, redovna konzumacija raznovrsnog povrća i voća može pomoći u održavanju optimalnog nivoa. Za starije osobe to znači manje bolova, bolju pokretljivost i veću sigurnost u svakodnevnim aktivnostima. Vitamin K2 je često zapostavljen, a zapravo ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja kostiju i krvnih sudova, što je naročito važno u starijem dobu. K2 pomaže organizmu da kalcijum usmeri na prava mesta, u kosti i zube, a ne u arterije, gde može izazvati kalcifikaciju. Zahvaljujući tome, smanjuje se rizik od osteoporoze, ali i od srčanih oboljenja povezanih sa starenjem. K2 se prvenstveno nalazi u fermentisanim namirnicama i životinjskim proizvodima, ali određeni biljni izvori takođe doprinose njegovom unosu. U manjim količinama se može pronaći u kupusu, kelju, blitvi, brokoliju i zelenoj salati. Iako povrće više sadrži K1, redovnim unosom ovih namirnica i zdravom crevnom florom, telo može deo K1 pretvoriti u K2. Održavanje zdravih kostiju i čistih krvnih sudova omogućava lakše kretanje, manje bolova i bolji kvalitet života u starosti. Folna kiselina, poznata i kao vitamin B9, ima presudnu ulogu u stvaranju crvenih krvnih zrnaca i pravilnoj oksigenaciji tkiva. Kada nema dovoljno folne kiseline u organizmu, dolazi do anemije, što kod starijih osoba može izazvati hroničan umor, slabost u nogama, pa čak i osjećaj težine pri hodu. Takođe, B9 pomaže u očuvanju nervnog sistema i sprečava trnjenje i ukočenost. Ovaj vitamin je obilno prisutan u povrću i voću. Najviše ga ima u spanaću, kelju, brokoliju, špargli, ali i u citrusnom voću poput narandži i limuna, kao i u avokadu i banana. Redovnim unosom ovih namirnica starije osobe mogu znatno poboljšati nivo energije, cirkulaciju i snagu u nogama. Folna kiselina je neophodna karika u lancu vitamina koji pomažu da se sačuvaju pokretljivost, ravnoteža i samostalnost u zrelim godinama. Zdravlje nogu nakon 60. direktno utiče na kvalitet života, na sposobnost da izađete iz kuće, prošetate, obavite svakodnevne aktivnosti i zadržite osjećaj samostalnosti. Nažalost, mnogi stariji se pomire s bolovima, grčevima i slabošću u nogama, misleći da je to normalan deo starenja. Međutim, uz pravilnu ishranu bogatu ključnim vitaminima, moguće je značajno ublažiti ili čak sprečiti ove tegobe. Vitamini poput D, B12, C, E, B1, K2 i folne kiseline deluju sinergijski, jačaju kosti, poboljšavaju cirkulaciju, hrane nerve i smanjuju saurijev zapaljenja. Unoseći više zelenog povrća, zdravih masti i svežeg voća, ne samo da čuvate svoje noge, već celokupno zdravlje. Uložite malo pažnje u ono što jedete danas, da biste sutra mogli da hodate bez bola sigurnim i čvrstim korakom. Pokret je sloboda, a vi zaslužujete da budete slobodni.